Jitelo mawuok e kaunti ma Nakuru sub county ma Subukia dwaro ni piny owacho mamalo ng'wano omenda mag NG-CDF duto kendo nywando gi migawo mar somo. Jitelo koni mano biro miyo ler kod adiera betie pok mar omenda no mar siro somo kotelo ni kod Hussein Dida gi koni josiasa donjore kod pesa no kendo kelo akwede pok mage to maduong' bende josiasa tiyo kod omenda no e dwachgi giwegi. Miaka ingine ikikuja mmefikia ni vizuri tumsupport huyu kijana kwa sababu Hallelujah. Wapi makofi Hussein Dida. Tunashukuru watu wa ya kwamba kama ni bursary, let us unify it, let us make education free. Wacha tu peane pesa kwa mashule, watoto wasome, kwa sababu tunataka kusawazisha maisha ya kila mtu, na the best way kusawazisha ni kwa masomo. Kwetu tuko na wanafunzi watatu ambao wako form 4 ambao mama yetu alituacha watoto wakiwa shule, pamoja na yeye ni watoto 4 tuko na wao. Sasa wakati mmoja amepata basari, tunashukuru kwa sababu hata ambapo tumepata kwa mtoto mmoja, tunashukuru kwa Hussein kwa sababu Mungu anapokukusaidia na kusaidia watoto wengine, Mungu hawezi kukuacha.